Joselapa, Niwategu, Sukena, Dukena, Munegu Tago, Manka Cheka, Zapachi, Wahi Zapachi Tana, Achi, Nepal Vasa, Kyoya Titi, Chetre, Avadazia, Nepadia, Kala Saskriti, Tazilazi, Pasa, Sahitea, Samrachan, Napon, Chocheguniti, Titi Jakoya Natana Dipi, Honey Bahapi, Pazumi Zupi Napon, Tana Zapachi Tana Kalavala Yaguniti, Sakuntala, Waituna. Chitana, Zapachi, Lasukasa Nazana, Ale, Tau Zapachi, Sama Pahataidi, Tonkokudu, Weka Jihadi, Nepal Vasa, Sahitya, Tamujaya, Tamujia Mugutia, Naya Vazu, Asa Kumar, Chikanbanjar. Pi Chokogu, Nepal Vasa, Sahitya, Tamujaya Tayari, Gukotan Yanatana, Tugusia, Miss, Mu, Bisevastu Tsutuka, Ale, Chuchu. पाखे चाहिँ वेकअप मिसन ठुगु साहित्य सम्मेलन चाहिँ यहाँका चुना दिएको ख अलि गब्ले निसे छ्या चाहिँ ठुगु साहित्य सम्मेलन यहाँके माल तो सम्बन्धी वेकना प खलाबला यहाँको जी सासङ वेकैतन चपासे लसको सया आज कुमार जो छित चपासे लसको सया नाचना सुगादे छ हजुर एको इला मरि ठंको कुदु तो ज्याजो यहाँकेको नीति पि छकोगो जी नेपाल भाषा साहित्य तमोज्या थुकुसी न्यायगु जुल वंगु दे कोभिड कारण गु जनमासिया दठी जुइमा गु ख व मजुल भर्चुअल माध्यम जग व ज्याजो न्यागु जुल थुकुसिया तयारी गु कथ न्याना चंगु दुले नेपाल भाषा साहित्य तमोज्या थिथि कठिनाई समस्या नाप जेंगो वैचंगु छ समस्या ख समस्या बोलंगा वैचंगु छ मुन्ज्या ख गुब्ले सरकारी दमन याना न तो कोठादु ने या माउ इनदो 45 साल या कान्नखे नापङ थो कोभिड या कारण वंगुदे चिसम पर्चल माध्यम याना ख छिन्न छ निठना दिल अले थुगुसी चिसङ व निगुङ याता मिलेयाना तमुजा यागु मटियाना चना गठेकी चिसङ सामाजिक दूरी कायम याना सैनिटाइज याना थिथि कठङ साहित्यकार पि अले ओकी दर्शक पि सोकुमी पि सक्षित गुलिफु फुपिन्दा काठङ छिनपिन्दा चिसङ अनहे फोपो कलेज सता भौतिक रूपे चिसङ ज्याजो न्याके नापङ अले थो भर्चुअल माध्यम न चिसङ याडका गोसा गोया चुनावदु कि वे कठङ कुतायाना चुनावदु थोमस ठुगुसिया पि छकोगो तो तमुच्या याटेंगु दु गुछिता तयारीला खोप कलेज चाहिँ ठुगुसिया ज्याजो चाहिँ यही थका ठुगुसी पि छगोको गुजुइतेंगु दु थुके इतिहास सका कुलादिस गु कथा चाहिँ थो साहित्य सम्मेलन या थो यामा थो ज्याजो न्याकीमा थो तमुज्या जुइमा थका चाहिँ गु कथा थो ज्याखा चाहिँ निसंगु ख गु कथा न्यागु ख उसका कुलादिसले नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या छि दयादिल पि छको गुजल थ पि छडन्ड थ नेपाल सम्बत 1100 ले अग्रज पिस नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या निसोन उ इले नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या या पास पिस वर्गीय रूपे साहित्य चुए माटका दक्लेन हापङ साहित्य त चुएगु याना अले साहित्य बनेरका साहित्य बिल उगु इले नेपाल भाषा साहित्य खेले साहित्य दुने राजनीति या गन्ध होलरका अयाउपटी साहित्य त बंके मलु अले आशे डाराङ आवै डाराङ वैन डाराङ व साहित्य त इलम मलाडका वैट चाहिँ लिखना छै बिल हजुर वे ख पासपिनियो दटी छलफल जुल कामरेड रोहित जिन तैदे थे साहित्य दुने राजनीति मौल ढासा वो साहित्य जुइ फैमको छाले ढासा जनताया नुगका जनताया स्या नुगया स चिसम फंके मफट ढासा जनताय त चिसम थने फैमको एजिया नेपाल भाषा साहित्य तमुजाङ जनताय त सचेत या मार्खा उले अग्रज पिसङ थो वर्गीय भावना छगु शोषित वर्गदै वो शोषित वर्ग या त उत्थान या निम्ति साहित्य दुने राजनीति वेमा राजनीति चिसन साहित्य सम्मेलन पाखङ इम त छगु कक्षा का उठे छगु ज्ञान बि उठे छगु इम त चाहिँ न्यज्याक त छगु भाषा बि कथं ठिकै कथं थो नेपाल भाषा साहित्य त मुजा निस्वाङ उठका अग्रज बिसङ तैदिगु जुला अले छसी कथं वो नापाङ्गु साहित्य त मुजा थो तालाक कुटवाले जो जुल अले वन लिपानी साहित्य तमुज्या खे जी मुगुठी दुजा जिया ज्यासना अले उकी आतले न
जनता यो सहित नापन्जना वर्गीय चेतना ठने कथं नेपाल भाषा साहित्य तमुजा वइचौं खजिन थन व्याकचना हजुर साहित्यकी राजनीति देमा अबले जगह गबले तक थो साहित्यकी राजनीति दै अबले जगह चिसो जनता नीति सुशिक्षित याफै चेतना जागरण याफै हो आवश्यक ख तका चाहिँ थो ज्याजन ह्यागो कना दिला तर छुना दया चंगदु दासा हरेक क्षेत्र के चाहिँ राजनीतिकरण जुल दासा व बालाई मको सेनाउनी तका थया चंगु इले राजनीतिक थो साहित्य योपट्टि भविष्य ओके यो सुरुवात यो चरण दो उबले चाहिँ दमन जुल कि मजुल दमनला यो कोहे जुडो पञ्चायत काले दमन जु खला यो कोहे दु उबले थुमसँग राजनीतिक रूपे जनता त सचेत यात आथो छुना मसिपि मिग नया न मसपि जनता त थौ या इमसँग साहित्य बोन थौ या इमसँग साहित्य चोल अले थुपि आन्दोलनीय निम्ति सक्रिय जुल धका ठिठी कठङ दमन या जा एकोए जुडो अले देशे गुब्ले गुब्ले देशे छौ छौ समस्या वै वो समस्या त मु नारा कथा नेपाल भाषा साहित्य त मुजा ओकिया त न्यजाकी गठेकी आथो महाकाली सन्धिया विरुद्धे अथवा थो सुस्ताया विरुद्धे जिमा आ वया थो कोरोना या विरुद्धे अले थो या एमसीसी या विरुद्धे थयो किस्म ठिठी विषयले जनता त आ ज्याचौं वर्तमान राजनीति हो बारे खकनेपट्टि ज्याजी अले उकियापि विशेषज्ञ पि बनाया नोचुन बिग्यो ज्याजी अथे जोलिन तमु जाय त यो क्वेशन माया यान्छौं दो अपोले शोषित पीडित जनता शोषित पीडित वर्गया जनता थुके त माया याना छौं दो ओके जनता यो पछि काइपिन्द दमनीयला स्वाभाविकै जुलनी मखला सक एजोलिन तमु जाय त न अपोल अथे याउ दो वही कारण दमनिया है कारण दिके मागो अवरोध जुगु यो दुखीमहरु घटना त अझै नाचन डाटो न 45 साले राज्य स्तर याउ भक्तपुर काण्ड वो इले थन वो त मुजा याके मर्यो म बिया वो त मुजा त छौ कोठा भाद्र 5 गते ओ जुगु जुल 9 गते यो खजुल जिठो आश्विन कार्तिक बाखी मोनी नख लाइक जुल वो मोनी नख टकै न वो वर्षै बढी उले दमनिया जुल वो दमनिया न उले जाय वो छौ त मुजा चोटा दुने या माउन दु वय खजि ब्याकछना हजुर पक्कै न गु दयादिला जिस भाषा पाखे तो साहित्य पाखे जिस क्रान्ति या फतदास जग जनता यो दुनुला निसे चाहिँ क्रान्ति बोलनी तका ठो ना गुदु नेपाल भाषा साहित्य तमु ज्यादाका मुक्कैना के साहित्य जक दुहावेगो खकी मेमेगो थिथि पक्ष न दुहाव्या चंगुदु त सांस्कृतिक बोज्या प्याख अयोन दुहाव्या चंगुदु कि छुदु दगले नापम सिके माउ छुरासा नेपाल भाषा साहित्य तमु ज्यादाका ढाबले थुकी नेवा भाजको मख शोषित पीडित फुक्क कोटेका चोम्पी कोटेका चोम्पी भाइ त थुकी छ था बिया जनाउदो अधिकसा जिस नेपाल भाषा मदासे मातृभाषा साहित्य सम्मेलन व साहित्य तमुज्या धासा जी कि मजी अले थो नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या रे गोसा गोइपिला नेपाल भाषा पिए जुल एजिया नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या रे गाजन दै छना नाजो छिन दै दिउ थे ठुकी दुने छिन सोयादी ठिठी तो तामाङ भाषा मेतन ठुकी दुथे मैथिली भाषा मेतन ठुकी दुथे अले गोसा खल त ठुकी नेपाल भाषा पि जुले अले अपलन ठुकी साहित्य वयु न नेपाल भाषा जु जुले ठुकी आ ना छ नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या रे गाते तमुज्या रे वटा त रंग समुज्या ठुकी छुसी दुले रासा मात्र त निवाते उजको मुखो पटिका चम्पी सकल नेपामी तेउ थो साझा संस्थाको साझा डबुख मङ्क डबुखहरु गन्छन् ढाचौं छ अले ठुकी वयु साहित्य बारे न चिन्दै दिला ठुकी साहित्य रेले साहित्य के बाखं वइ चिनाख वइ चोख वइ चोसु वइ अले ठुकी गुलिन नोचु बिपि वरिष्ठ वक्ता तख वेको बिसँग नेपाली भाषा न नोचु तया दिफु नोचु तया दि अले नेपाल भाषा न तया दि अले गुलिसिन मैथिली भाषा न तौदो तामाङ भाषा न तौदो उकिया अनुवाद चाहिन्छ यानबि थन चोनिपि थन सोइपि अप्पल ढाइथे सोकुमी भाजुमेजुपि नेवा भाषा जोजोले नेवा भाइपि नेवा त जोजोले ठुकिया छ नेपाल भाषा साहित्य तमु ज्याजका तयु जग ख हजुर सकल जनता या नीति हे जुगु जुसा ठो गुगु उल्थायागु खवला ठचिगुपति ठो टाइटल
गु ठो शीर्षक दु ठो मुजियाएको शीर्षक नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन त्यासाथी छु नेवा तेगु नीति जका खकी ठो नेवा जागरी ने नीति जका खकी ठो सोनिगले जका केन्द्रित जुया चंगुदु थुके त गथेना छिसा ब्याकादी नेपाल भाषा साहित्य त मुजा जिसं ठिठी वडा यान चुनाव ख नाचन छिन दाइदिला थुकी थो मुजा या इनदे तस्क थाकुका थो मुजा जिसं पिने पिने न यंके मारका गु माग वइ चोमुख वो मागी त जिसं नेपाल भाषा साहित्य त मुजा दका ला यंके मफु तर अथेना नेपाल भाषा साहित्य त मुजा पाखं या ग्वाहाली कथं विविध भाषा दया विविध ठिठी ठिमी बोडे नगदेसे मडी पुडे यही अले अथेन तो कीर्तिपुरे न यान्छौं विविध भाषा दका अले थयोपटी टोखा जुल विभिन्न ठासे नेपाल भाषा साहित्य तमुजा ओके त ग्वाली यान्छौं मुटुका नाप नेपाल भाषा साहित्य तमुजा उपटी ज्या सम्मेलन जगा यामखो ठुकी चाहिँ ठिठी इले जिसं साहित्य प्रशिक्षण यान्छनाहरु सेनेजा यान्छनाहरु नापं थो ख्याल गठ्याना चुए नाटक गठ्याना छडा प्याखं पुडा प्याखं गठ्याना चुयो अले हुला प्याखं सुख त्या ठुकियाना सांस्कृतिक ज्याजोया नाप नापं छिसं साहित्य प्रशिक्षण न याना वइ चनाउदो अले वो नाप नापं छिसं इले बेले चिची रङ मुन्ज्या त यानाउदो का वो मुन्ज्या रे गठेकी महिला उठानिया निम्ति मिसा मस्तेको समस्या निम्ति मिसा मस्ते त गठ्याना छिसं न्योज्याके फेकेमा दया वो अयो विषय न छ विविध विषय जनता ठिठी समस्या नापम भेलेपुना नेपाल भाषा त मुन्ज्या हने वइ चंगुदु अले उकिया त तमुज्या रका छिसं वर्षया छक तो द्वादशी व त्रयोदशी निनु मोनिया कोला ठो द्वादशी व त्रयोदशी कुनै जक याउ जोले ठुकिया त तमुज्या रका छिसं मेमे उठासे चाहिँ मयंक हजुर वजुला मेको खजुला काला अधिकसा गु ठो चाहिँ जी नेपाल मजदुर किसान पार्टी थिची जनवर्गीय संगठन या गुहाली कुसाखला पाखे चाहिँ याना चंगुदु वही जुया चाहिँ ठुगो तमुज्या के चाहिँ नेपाल मजदुर किसान पार्टी के आस्था दुपी जक अपो सहभागिता खन्देया छौं वे कपि सजक बोतिकाया छौं छ्या चाहिँ पिनी चोपी वो दक्को साहित्यकार पिन्त चाहिँ कग्यामा फुगो ख ला वो खला मखो हजुर तमुज्या सोया दिल दासा तमुज्या इतिहास सोया दिल दासा ओके नेपाल मजदुर किसान पार्टी के आबद्ध पि जग मखोगा यको जस्तै सिमाना सम्बन्धी खलामा सीमाविद पि झाउदो सीमाविद पि वया ओके बारे दैचौदो डाक्टर पि झाया वयको विषय जस्तै महिला रोग सम्बन्धी स्त्री रोग सम्बन्धी जस्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ जुल क्यान्सर सम्बन्धी विभिन्न लोया सम्बन्धी डाक्टर साहब पिन झाइका वयको पि नेपाल मजदुर किसान पार्टी यपि सदस्य लामको आस्था बानला जुल जुइफो तर अठे ज्यान थकी वइ पि सकले नेपाल मजदुर किसान पार्टी वइ कपिला बक्ता पि जुल अले थकी बटिका वइ पिन ये न झाइपिदो यले न दो कितिपुर दो पांगा दो बनेपा दो टोली खेल दो यो कोठासन थकी बटिका वइ पिदो विराटनगर द बिरगंज दो ठासं वइ पिना दो मात्र नेपाल मजदुर किसान पार्टी यपि जगा चाहिँ मखो ओ ख चाहिँ पिने वो छौ संकीर्ण भावना या छौ दसुजुको जिल्ला हो सकुन्तला अरे ज्या नेपाल मजदुर किसान पार्टी गोलेन अयो छौ सांप्रदायिक भावना चाहिँ तैचोंग मरु तैचोनी मखु नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या न्याउलेन सकल सिताजीसँग स्वागत यान्छने लसुको यान्छने यान्छन आउन दु याना वइचो न दु अझ सांप्रदायिकता मुरु हजुर पक्कै न थो छगु राजनीतिक पार्टी यागुपट्टि ज्याजो मखुदा चाहिँ सकल नेपामी या नीति यहाँको गु तो बालागु ज्याजो धका चाहिँ दक्को चाहिँ गुहालियाना ज्याजो चाहिँ अझ सुतालाका यहाँमा धका चाहिँ आए चाहिँ भिन्थुनी अलि गु नाच धयादिला चिस गुबले मिसातिएको विषयवस्तु जी गुबले सीमाई विषयवस्तु जी गुबले देशीय विषयवस्तु जी गुले सामाजिक विकृति विसंगति या विषय त कया चाहिँ ज्याजो चाहिँ यहाँ नाचंगु धका धयादिला ठुगुसिया विषयवस्तु छुदु उसका नकना दिसाले आला छिसिया सुजी थो वर्ष नेपाल मजदुर किसान पार्टी या ठिठी जनवर्गीय संगठन अब नेपाल मजदुर किसान पार्टी लेजिमा या सडनेजिमा ठुसी विशेष जना चाहिँ एमसीसी या विरोधी अञ्चना एमसीसी जीव सार्वभौमिकता लाका काइन धका थो वर्ष या मु नाराजी छन् एमसीसी अले कोरोना ब्याजको दुःख गठ्याना जनता त कोरोना नापन सचेत या धका जिसन धैचुना अठेन्तो थो भारतीय विस्तारवाद अमेरिकी उपनिवेशवाद नौ उपनिवेशवाद विरोधी आयो जनता त ठीक है ठो वर्ष मु नारा ख एजुलिन ठो वर्ष जिन सहे
नेपाल भाषा साहित्य तमुजा ओकेरा तैचुना जिमे थुसियो सहे ओकियो विषय एमसीसी विरुद्धय जिजुल गोसाखला सुजुल गन्चो ट्वा चाहिँ थुगुसिया गोसाखला ख आ नापला छौ ट्वा जगा छौ वडा जगा बिउ चलन दु हजुर आ थो थुसी विशेषना 6 नम्बर वडा भोला छे हजुर या जे गोसाखला या नायर गाछिसन गणेश राम ठुसाई त जिम्मा बियाउदो हजुर आ व नापङ 10 नम्बर वडा कमल विनायक निसे कया हजुर कमल विनायक महालक्ष्मी स्थान पोला छे चोच छे अले 82 2 नम्बर वडा त कया त छिस गोसाखला खे दुटिना गोसाखला निसोने ढंगडो हजुर छगुजको वडा मको चाहिँ निगुसोगो ट्वा सोगु वडा युके चाहिँ ट्वा या पिन चाहिँ गोसाखला जिया दिल ठुगो साहित्य सम्मेलन या छगु मु नारादो जनता मसा भाषा मैदका पक्कान तर थन समस्या छुखन्ड्या चंदुदा छ जनता दु तर भाषा या अवस्था भामला ना चंगुदु ठुगो सिए छिगु जनगणना याना ना चंगुदु रे जनगणना चाहिँ नेवान हेलवा त्यसमा छुद्या चंगुदु छ भाषा विषय के चाहिँ बालक विचायना दिस छिगु भाषा चाहिँ बालक दुथेकेमा त्या चंगु इले ठुके त चाहिँ गथिना ठो नारायु सार्थकता सका उलादिसले छिए दैदु यसो लिसन छिए बिर उठाइछ जनता त सचेत जिया छ छिउ पाए छिस मल्हा दन छिउ भाषा चोत दासा वो चोयाउपटी बुने म सजि धका तैपि निवा त दयाउला अफला अले छिउ भा ल्याम स जिन ल्या त ड ठाकुल धका तैपि निवा त न दयाउला म निवार हुँ तैपि एको दयाउला तर जनतालाई मना चंगु दु तर भाषा मना चंगु खनि मन त निसा वो भाषाला दु भाषा दु तर भाषा लाइपिन जनता सचेत जनता मरु एजुया जनता दक्र नापन जागरूक जुया वो भा लाइपिन जनता देमा जनताला दु भाला दु तर भा मलाइपिन जनता वो छि नेवा मखैरंगला नेवा मखु ढारंगला छाले दासा जनगणना छुटाइ चौंड 2% दगा नेवा त दनि दगा ढाइ चौंड छु आधार दासा भा लाइयो आधार एजुले भा लाइपिन जनता थोला जिउ मा भाख थोला जिन लामा दगा ढाइपिन जनता मरुटले जनता दने मफुटले जिउ भा लेनि मखो दगा तमु जान थैवे चुङे ठो एजुले भा लाइपिन जनता मायामा यदि जनता मन्त्र ढासा माया सभ्यताले उकि भाला आनन्द हुने नि तर जनता मरु जनता धन्यु जुल नेवा त छि नेवा ख दका जनजाति ख दका र छिता प्रमाण बिया चंगु दुला आदिवासी ख दका न वो छिता सर्टिफिकेट दैनी ओला बिया चंगु दु तर सर्टिफिकेट भाषा यु सवाल मर छिसन ठो भाषा ल्या वो कि म व दका ला छिसा ना वो जन छि आदिवासी ख जनजाति ख दका वो प्रमाणित यावनी बेले वे कपिन्छ भाषाला न्यंगु मरु दु न्यंगु दु छिसा छि भाला सकी मसला ले जिन ला मसला आगुली बाकी दुनी दासा निनीकोमा गएर आको पाजुकोमा गएर आको ढै जग्गा बाकी दुनीका अजुले जिउ ठो भाख जिनसेकेमा दका नेपाल भाषा साहित्य तमु जान सुरु निसिए जनता भाषा भाषामा छाले दासा जिउ भाखरका लाइपिन जनता दुसा इमद आगुलिस्ट नेवा भाषाका लाले दासा छुदाइ लैमछ दला नेवा भा ला मव जिता लाज जुलर गाले छाले दासा जि लामो छ बालगा लाम मवर गाले अजुया खे खगो अंग्रेजी खगो त लक्षण ढाइले इमसन ढाइ कि बरु ठोसेला खे भाषण ढावे बालाजी गाडे एजुले वो इपि भा दयानन जनता मरु भा दयानन लाइपि जनता मरु भा दयानन सचेत जनता मरु एजुया जनता मासा भाषा माइदका जनता जिउ ठो भा खरका क घना लाटकी जे जनता जनता भाइद माकादै मुखला दासा निवा भाला आनन्द निवा भाइ ठुनि बालाउ संस्कृति संस्कारला मेउ मरु अले जात्रा पात्रा नखा ला माने तर अन खलाइले निवाज यामुखो निवाद गामुखो कि निवा भा मला से मेमे भाला नै छि खजी जे थो ख जात्रा विभिन्न जात्रा के जात्रा वो दखा निवा संस्कृति न्याना चंगु दु न्याना चंगु दु तर भा मला भाला छिउ बाकी दु तर जनता सचेत पेमरु हजुर वो नखच ख हनी पिला छि निवा त ए खनी पक्का नख निवा त हे जला निवा त जु तर अन नखा हनी बेले ला न्याना इमरासी मासु किनेर ल्याउ ढाइपि जनता दलका एजुया जनता त जिउ भा खरका चिसन नुगले ठिका कने फटरासा वो जनता छिउ वास्तविक जनता क वो जनता छिउ भाइ त नेजाका यंगी अले छिउ भाइ दुनी रहिबटी
वेक व मना चोम्पी भा नापाङ क गाना मना चोम्पी जनता सचेत पिन जट्टान जगा यंगिरका त मुजायु नाराव गु थौ दिस थगु भ्या थका लाना जना थको मा भ्या ख धका गर्व यना जना वही मा भ्या संरक्षण नीति जि थौ लाना जना गदु तर तो लुहागु वातावरण बियादी पिछि अग्र साहित्यकार पिन्छ स्त्यादि गदु दासा गुचितो नेपाल भाषा साहित्य छगु तिसी लागु था कथन जिसका जना नकतिनी वेकय बुदिन हना गजुल वेकन छुद्यादि दासा भाषा मासा जनतामय जातिमय तका गु धयादि गदु मला वेकयो विचार पाके चाहिँ ब्याक्ल जिया चाहिँ थगु ढुगु विचार चाहिँ नेपाल मजदुर किसान पार्टी दिएको खकी छु कवच गर्न तयारी छ थन जनता चाहिँ भ्रमित जुया छ न थो विषयले यो कोही विवाद न जुरुङ हजुर ख ओके विवाद नाप्न उले समाधान न यो को जुरुङ अले थो न्यु खएर जिसन जनाउने माली रका त हिबिन दु गुमिसे गुमिसे भाषा मासा जातिमय त नेवा जाति खकी छुखर कान निवाते त छुटाइ चुकुन टोरेसा न चाहिँ छिन्ताइ दिला आदिवासी खरका गुमिसे धाइगा गुमिसे थुमी आदिवासी मुखो धका धाइगा अले मेप्स आज सोनी गयो ख लाउ जल्लासा निवाटा गुली भागी दिने होला मेप्स ला टोफी रुला एजिया जीवु भा जीवु संस्कार जीवु संस्कृति जीवु मसिका क थो थु खइट जना जनता इत छिसन ठिका हेंगे वाला गटे कि नक्नी छिन्दाइदिला जात्रा संस्कार व संस्कृति वया छिसन थो जात्रा याटन ठाकुर रुङला गुले छिउ संस्कार व संस्कृति र छिसन टोफिका हिँडेरन छाले दासा वो सचेत जनता मरे रुङला अले गुले छिसन सोनी गले इपे छि मा बापिङ गने बले वेकअपसन छुडाइ दिले दासा थौ पहा वइ चंगदु अमेरिका न वसुले दासा जिका म्यापी अले इमसा पहा जिरुङलाई बि नेवा भा इमसा चाहिँ मला रुङला अले मलाबले छुला छ वेके बि जनताला बागिदनी भाला बागिदनी तर भा दयानन्द जनतालाई बि ममा जनता ममा एजिया भाषा जग मना चना उके त लाइबिन जनता मन्तरा छ जिउ भा ममा खनिका वला छौ म्युजियममे जगह बागिदयु खनिगा वला छौ मेपे वया अध्ययन अनुसन्धान याना नेवा बाके पीएचडी या विदेशी वया जापानीज वया वो वया ठो या गाडा नि अठेजको बागे खला गाइसन चिन्ता कया नेपाल मजदुर किसान पार्टी थुके त जनता माके माल जनता इट ग्वाके माल जनता सचेत या माल एजुले जनता जीव भा खरगा क गाना चुन कि जीव भानमै जे जनता नमै साधारण जनतामा खो कि थगु भाषा थगु तजिलजी संस्कृति के सचेत जुमा चाहिँ जनतायुपट्टि ठुपरी खगोया त चाहिँ परिभाषित यागो जुल ठोय ख चाहिँ सकल सुकमी भाजु मेसु पिन्से चाहिँ थुकी मागो जुल एकदमै ठुया चौ न दुजीमा सायद थरा सा गन चाहिँ भाषामा छ जनतामै ध्या चंदु गनता छ जनतामा छ भाषामै धका छ खला दकुशाना छगे ध्या चौ खनी भाषा त संरक्षण या मा धका तर न्यानिव लिउनी लाका जग खलागो जुल सुइता चाहिँ योको प्राथमिकता बिमागो ख उ खंगे जग छिस भ्रमित जुया चंगु ठे जग थो विषयले जिनेवा भाइ महाकवि स्थिदास जुन दैदिउ रका दाउनु अब गन ढाल गुबले ढाल रकाला अब के बारेला सुन तिथि मिथिला म व विषय योको खंजिरको न व कन उबले गो भाषिक दमन राणाकालीन इले भाषिक दमन याउ इले व खंजै त धैर्यले जिमा जिउ कि विरोध लामको तर वास्तविक खंचुले दासा उले वेको पिन जनता जो है द जाउ ख हजुर हजुर वेको पिन जिउ भारगा ए हाजो ख अले नेवाटेसँग भाइउ बारे खलान चनि बेले जे योको ठासे तो साहित्य त बेबले वे ख दोरे जी कलेज क्याम्पसै बने बेले विभिन्न अन अब साहित्यिक पाला त नेवा भाइउ पटी पाला त दे उले जिउ साहित्य त इमसन छराया छ छु साहित्य के राजनीतिक गन्ध होला थो चाहिँ साहित्य छापिया फैमको टका धाइ छिसङ नेवाटेसँग भा जिउ कोटेला रका नोया होय जिउ राजनीति मुखला जिउ वर्गीय उठान मुखला एजुले नेवाटेसँग छौ छुटो फेकला रका नेपाल भाषा थैसँग डोरसा छिसङ संघर्ष या टोटल छिसङ जिउ पाजगा हाजगा हलान जिमुको उके त छिसङ संघर्ष या नाइकेमा ओ संघर्ष या पिन सुले जनता ख एजुले जिउ भा बोलङ के त जिया न्यजामा ढका गु थैसँग ख यापि निजा फुपि जनता त देमा जिउ भाजगा हालत चना चीज है वे पैमको एजुले साहित्य राजनीति मन्त्र रासा ओ चाहिँ सिटिङ फोठेन दगा जुइरेगा हजुर बिना राजनीति या साहित्य जिमको दगा धया दिल छिस अलि गु नकतिन धया दिल नेवातेके संघर्ष यागु पनि व बानी मन्त दगा
संघर्ष गुलिना यागुदु गुलिना युपा वया चंगुदु उकेपति श्रीय नेवाते तहे बिया चंगुदु आठो आयुपति ठो छु मीडिया के न वया चंगुदु कि जब तक नेवात दनि मखु तब तक एमसीसी खारिजी मखु नेवादन धासा छनु वो एमसीसी खारिजी जी तकाना खवया चंगुदु तर गुलिना संघर्ष याना चंगुदु संघर्ष युपति भाला चाहिँ सक्सेस जी ढुंका सफल जी ढुंका चाहिँ मे पिन्सा कया चंगुदु संघर्ष यहीमा छम उके यो प्रतिफल काइमा छम जिया चौ कारण चाहिँ नेवा त चाहिँ लिचिला चंगु खकी सुधारी थुके त अब थुके तला दक्ले नाप छिन्दैरु थैन नेवाटेसन संघर्ष लायै तर संघर्ष यावले संघर्षले ल्युने जग लाटका छि संघर्ष न्योजना थो संघर्ष के जिन ठठयाना जिमे उपलब्धि कारका धाम आ एमसीसी बारे ढाउ जुल रसा नेवा त जग मखो थुकी जिसन सकले सोसिएट पीरियड पे त छप्पा याना यंकेमा अले नेवारका थो छौ सांप्रदायिक भावनाहरुका रही अयो किसिमे जिसन तेम छारासा समाजे नेपाल भाषा साहित्य तमुजान सुधाइले रसा समाजे निठी वर्ग दो छौ वर्ग शोषक वर्ग छौ वर्ग शोषित वर्ग एजन शोषित वर्ग कोटेका चोम्पी वर्ग त इमटा गुलेट गजिसन थने भइमगो उलेट गइपि इमिसन चाहिँ ठौ अधिकार का भइमगो अधिकारला अठे बिमको लल्लाका कामारका रेनी वे कथन नेपाल भाषा साहित्य तमुजा थो वर्ष छिउ सार्वभौमिकता तनिन सार्वभौमिकता मरेन एजिया जिसं ठासे पत्र पत्रिका या विभिन्न मिडिया सोइजों डोजी उकि नेपाल भाषा साहित्य तमुजा आजको मुख नेपाल मजदुर किसान पार्टी डेन्यङ कहे एमसीसी विरोधी अञ्चल मुख उकि जि नेवाटा जको मुख नेवाटा मडन्तले छुन्जी मुखरका नेवाटे त गुलिन थासे छुटाइ जमन दोरसा थो पुडो दास त्यारे नि पुडो दास ते होम खे छुइबडी थो जाकी थे थो छिपे हाउती बिबले थेन दो याना जगन गुलिन थासे अठयान चंगडो ओ कि नाचा छिन धाइ दिला थुके ज्यासानी पि छम अले भाग काइपि मेपि दिन चेतना न्या भाग काइपि देखा थाइनी अयपस याना छि नेवाटे चाहिँ आटकन कोटेला चंगडो जी अग्रज पिसन याना वंग संघर्ष गोखा उकिया प्रतिफल जिसन जा काम खना चंगडो एटे जुले सचेत जनता दनेमा वर्गीय रुपे दनेमा रका नेपाल भाषा साहित्य तमु जान्दै छौ हजुर गो वर्गीय शोषण यो खला त लाना दिला छिस चुनिवा त जक शोषित ज्यासँग खला थाजे बालागो ज्याया त चाहिँ छिस डेन्यङ क इन्के मागो खकी मको थुके त सुदिया नासे धारना वो खाके थुके नेवाटा जग दाल्ला छ सांप्रदायिक जिरगा छ कोटेला चम्पी फुक्क वर्ग इटा जिसन थने याना नेपाल भाषा साहित्य तमु ज्याके वेको पे फुक्कस्टा आतलन था बिया वइ जंगडो वेको पे नुवा खन तै त छिस सता चुनाव दो वइ जंगना दो एजुले नेवाटा जग मको सोसिएट पिरियड सकले भला सके कने निने दिने चाहिँ जिगुथुगु तमु ज्या चाहिँ सोनिगले दुनी जग मको सोनिगले पिने वंगुन ख निने देमा सोइदेमा हला अनि आ ठाउँ या चाहिँ छुज्या चंगु भाषा ठो साहित्य सम्मेलन तमुज्या जग मको थुके चाहिँ धेदे बल्लाना ज्या चंगु दो धेदे बल्लाई कथना यहाँ दिया चंगु दो ठुकु तमुज्या या त चाहिँ धेदे बल्ला कथा चाहिँ न्याके मागो आज छुख उसका कना दिसले साहित्य जगमखो थुकी नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या हो सांस्कृतिक बोझा उठुकी चाहिँ अठे ढोका नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या हो सांस्कृतिक बोझा धेरै बेला या छौ छ प्रोत्साहन उत्साह या रुपे नजुला अले गुब्ले गयो समस्या होइले दासा साहित्य खे शिरपाला बिमाली बोले आ गुली धाइनी बामलाउली बालाउ बामलाउली ल्याया बालाउ न बिमाला वइचुंडो छले दासा नेवा ज्यान नेवा तसे गुली नेवा भाषा मचुए रंगला अले उकेरा छुला नेपालीन चाहिँ अले नेवा भाषा अनुवाद याद जिगा छिउ भा छिउ खगो वो अले वेको पिसन को टोपी के रंगला अठे जुबले नेवा खगो गठियाना जिसन छले ढका वना जिसन प्रशिक्षण न बियाउदो अले प्रशिक्षण ला सकले झाफैन मुखो अले गुली नाचा छिन थाइदिला सोनिगा पिने पिना थुकी भाग कावै पिन्दो वेको पिसन यको बोटिकाया शिरपाटका यंगोदो अठे ज्या वेको पिन्द साहित्य चुयो छौ उत्साह बिमारगा जिसन शिरपा तैचुना नापङ थो जिउ स्तरीय साहित्य न थौरका जिसन थो टिन्दिमला यान चुनाव ख सांस्कृतिक रूपे सांस्कृतिक बोझाखे अले साहित्यिक कार्यक्रम
गुठो भाषा संरक्षण नीति व भाषा बालक शुद्ध रूपमा छोएको नीति प्रशिक्षण बिगो खन कना दिलाले नाप सहभागिता अपोगेको नीति चाहिँ धेरै बेला यामागो प्रोत्साहन स्वरूप चाहिँ सिर्पा बिमागो खन निस्ना दिला बोती कापी हरेक पिन्ता चाहिँ अझ बालक बोती क्याफेमा लिपालिपाना निरन्तरता बिमा थका चाहिँ हरेक या त वो सिर्पा वो प्रोत्साहन नियागोपट्टि छु व्यवस्था दुकिमहरू जस धेरै बेला के चाहिँ उत्कृष्ट लापिन्ता सर्वोत्कृष्ट लापिन्ता जग सिर्पा व्यवस्था खसुत ख सिर्पाला उब्ले छिसं बिवे जुला उब्ले सिर्पा मलापिन गुली चाहिँ हन छिसं वेको पिन्त इले बेले छिसं सेने जायना वइसन आउदो हजुर हजुर छिउ साहित्यले ठो मचा जुला ठो मचा मगाउपट्टि ठोठो दोडका छिसं अठेन ढाइचुन आउदो उकि ठिठी सोनिगले ना जापि साहित्यकार त पुना कि निवाट जकमको निवा साहित्यकार जकमको मेमे पिन सटा छिसं वेको पिनि पाखन छिसं प्रशिक्षण यान जनाउदो वेको पिन्दा अले नापन साहित्य कार्यक्रम जकमको छिउ सांस्कृतिक ज्याजो नापन बाजा गाजा थाना छिउ निवा बाजा गाजा गुलिदो खपे गुलिदो अथवा ठिठी ठासे नेपाल भाषा साहित्य तमु जाया गोसाले त नुडरियाली हानेउरका छिसं चाहिँ पिठा हिचनाउदो अले वेको पिन्दा छिसं मटिनाया चिन्दका नेपाल भाषा साहित्य तमुजा गुली बोटी कापी ख वो सकले सिधा छिसं नुड रियाली के बोटी कापिन दान छिसं मटिनाया चिन ललाना चुनाउदो अले वेको पिन्दा छिसं अन थौ ख कने जीव मसिगारे जीव संस्कृति ख छिकपिसं गु सेना दिला ओ टस्क बाला हन नु पुस्ताइ त ठिक ललाना एके मारगा छिसं वेको पिन्दा दैचुना नाप गुली साहित्यकार पि थो चोसु चोया प्रतिस्पर्धा जुपिन्छ गमखो वो डब्ली छिसं अपन साहित्यकार पिन्दा हनाउदो हने जायन चनाउदो ओके कोए ना जापि साहित्यकार पिन्दा छिसं हना बनायना वइचना वेको पिन्दा छिसं फु काठं वेको पिन्दा सम्मान बिया वइचना हुनदो नाप टले बाजन गाजन सेना दाफा बजन यापि सकले ग्रुप पिन्दा न छिसं छिकपिनि योगदान थोडका कदर याना वेको पिना हने जायना वइसन अथे जुले थो तमुजा छौ साहित्यिक है छौ थो सांस्कृतिक क्षेत्र नाप लिउ लापिन्ट जगमको मे गुरु वर्ग पिन्ट छिसन चाहिँ सम्मान या लाइको पि सम्मान या मापि सकल सित छिसन सम्मान याना वइचनाले तमुजा थो प्रोत्साहन जगमोक्सी वेको पिना सम्मान न यान जना खंचित जिन ब्याका जना हजुर हाना जी छकठो देदेबला यो सिर्पा पाके बनाछन तो विजेता घोषणा यागो इले चाहिँ सर्वोत्कृष्ट जोसा चाहिँ छुछौ आरोप दुदासा निमकिपा आस्था दुपी लिक्क लापी महिको पिन्त चाहिँ सर्वोत्कृष्ट जका चाहिँ ट्याकल जिसेपट्टि चाहिँ पिनी चौ पिन्जुया थाना लिक्क चौमा मखया चाहिँ जिता चाहिँ उपेक्षित यागु खकी तकान वो खत वया चंगुदु थुके त चाहिँ कथिना प्रमाणित यानादि कथिना चाहिँ प्रष्ट यानादि आ तमुजे थ तमुजे लिचो या ढुंगा उकी शिरपा ट्याको पि ठिठी पुचायु वो तल स्वत ढासा ठोखा चाहिँ प्रमाणित जिगा वो मखुरका नियम कि भाइ पि जगत त्या वो मखुरका छल ढासा गुब्ले येन ट्याको दु गुब्ले किफुन ट्याको दु गुब्ले येलेन ट्याको दु गुब्ले पाङा ट्याको दु गुब्ले टोखा ट्याको दु गुब्ले तुलिखेल बनेपा ट्याको छमदु अले वो ठासे यापि सकले थो नेपाल मजदुर किसान पार्टी पि खर खाला कि चोसु खेला चोइट हो दै मखो चाहिँ अले मस्युपि रेगा रे या उकि साहित्य चोइगु इलेन मस्युपि सोया उकि गुले साहित्य त बनि भले वो नुगु साहित्य अथवा एक पिसन नुपि साहित्यकार पिसन बालको चोत ढासा मेपि जस्तै नेपाल मजदुर किसान यापि थजु या तमु यापि थजु वेको पिण्डा चाहिँ छिको पाहा जुल ठ छु पाहा साहित्य जुल या बरु वेको पिण्डा सिर पापि मको गटे कि थयोबुडी निकसुका जुड जिन नाप तमु याखे खोजिन सिरपा त्याके न वो नाप अले मेपसँग दाइ आ थुसी छु साहित्यला बाला हो जुल छुला प्रकाशन या छिरा सोया मेपिना प्रोत्साहन स्वरूप चाहिँ ठो पुरस्कार चाहिँ वेको पिण्डा लला छिला स्टे समय जुल निसा छिटो पुरस्कारला आवश्यक म खोजिरहेका अथे ढाउ न दु तमुजा अथे जुलिन तमुजा दुने नेपाल मजदुर किसान पार्टी बिरगा ढाउ चाहिँ वो खामको अले छिसन छौ छिटो छु हरेक पुरस्कार व कम्पिटिसन व देदेबलाई खवल कि चाहिँ यो विवादित चाहिँ ज्याचंग दु आ वो खैट चाहिँ गुलिसे
तमुजा मे पिन्डन दाइजों डोला मे पिसन छिसन मेउ खन्छौ छु सिके माले दासा तमुजा खे गुलें गुलें साहित्य अपोजिया वंके मखनी होगा वो छौ जा आलोचना जिमसन स्वीकार्यना चाल दासा इलाम मबिया निनो ज्याना इलाम मबिया साहित्य त लिटर छमालियो ले वेको बिने साहित्य त जिमसन सुयान ले दासा तमुजा रे पटी तमुजा रे ख्वापौ छौ पिथना चनाडो उकि जा फुक्क गुलिन दुठ्याको दु फुड दुठ्याको उकि जा जिमसन प्रकाशन यान बियाउ दुगा अले वो नापन वेको पिन्डा हन जिसन सम्मान छ सता छु साहित्य थो थुसी बंके मफ्त नेउ वर्ष हन छि चाहिँ जोया दिस जिमसन कुटा यारका दैजुना दु गुले ला नाजा छिन दैदु थे दासी जको मखु निदासु रातकन वेको पिन्डा बंके मफया छ वजगा आलोचना चाहिँ जुया चंगु उग्यादा जिमसन ठो वर्ष पचिङ फको दुटिङ फुक साहित्य त बंके कुटाया हजुर ठो नेपाल भाषा साहित्य तमुच्या पाखे चाहिँ छगु साहित्य सम्मेलन जुइको जुल मुजिया जुइको जुल दासा मेगु नुद र्याली हनेको यहाँ वेडंकला अले ओ नुद र्याली यागु इले हे जगत सुन्दर जी मास्टर जगत सुन्दरिया ओ सालिके चाहिँ मालेर्पण याना चाहिँ र्याली यागु खन भया चंगुदु जुया चंगुदु खने दया चंगुदु निगु ज्याजो जका न्याका छिस भाषामा के फैकी फैमको जी भाषा त लिंके फैकी फैमको जी थचका बचाकल देखा दिस जिन छिन नाचै राख्नु वो निगु खने रुपरि ज्याजो ल अझै प्रशिक्षण कार्यक्रम त विभिन्न ची मुन्जा ढका नै यान्छ नाउडोका ची मुन्जा याउ गाडियो ची मुन्जा याना बने नाप बने मखंगु साहित्य त अन चाहिँ बग्यो जी ची मुन्जा याबले अन ची मुन्जा खे वो बंगु साहित्य बारे छ समालोचना यान बि समालोचक बिना चाहिएन हजुर अले अठ्याना नै भाषिक रूपे निजाका चुनावडु अले तमुजा लिपि ठिठी प्रचलित लिपि थो रञ्जना लिपि न छिने उजायन छंगडु हजुर अले उनापनापं भाग गठ्याना ल्यामाली भाग गठ्याना चुएमाली रगाना छिना छंगडु जिन हो निगु सोङ पुचाइटा जिन याद हुडु ओके अले उनापनापं सांस्कृतिक क्षेत्र के जनि पिन्त सांस्कृतिक क्षेत्र या ओके लेजायपि मूल्याङ्कन समिति पि वेगो पिला जिन्यामो खुमाएदे आज छिन्दैदु थे वेगो पि फुक्क नेपाल मजदुर किसान पार्टी कार्यकर्ताला मखु वेगो पि तस्क हाने बपि नेपाल मजदुर किसान पार्टी प्रति आस्था दुपि वेगो पि न ख वेगो पिसन ला अठे यही खय मन त थुकी त बि अरे ज्या वो छौ जको मखु सकुन्तला उकि चाहिँ वो न्यू ज्या जको मखु मेमेउ ज्यान तम ज्या यान वे चंगडु गु ख पत्र पत्रिका सोइदल भाषा स्पष्ट हजुर पक्कै न जनता नीति जनपक्षीय साहित्य नेवेगु छगो बालागु दसु बालागु ज्याजो चाहिँको नेपाल भाषा तमुच्या ज्या चंगदु गुलिना साहित्य दुहा वइ वो जनता नीति जग ज्या चंगदु कि जनता या नीति जनता देश थुइका चंगदु कि मरुवा निर्णायक वो थिथि खलापुच दिनि वो थो साहित्य समालोचना यही पिन गुनीति जग ज्या चंगदु कि जनता नीति हे धाथे हे ज्या चंगदु उसका व्याख्या थोड़ा धाथे खेको जनता नीति यार गाइस जन चुनाव गुले नाचयो पुडी छु थो आलोचना रखादा उकिया त छुटाइ जङ डोलेर सा नेपाल भाषा साहित्य दुने थो चाहिँ मेमेउ साहित्य त यौनवादी साहित्य त छाड्नु मठ्या तका नेपाल भाषा यो ठजो साहित्य त न दुटी पिन्ड होगा जो साहित्य छा मोल तका टाइपले अले नाचयो खण्ड छैन है तके राजनीतिक रूपे मोजुले त नेपाल मजदुर किसान पार्टी आउ जङ जुलला तका जनता यो समरुपटी थो छौ नचागु जीवन यो बारे अथवा छु बैसे यो बारे रको चोइपटी साहित्य त जिसम ओकिन जनता त सेलाक इंगे फैमको जनता त ठिके फैमको तका जिसन थाइ चुना अले नापङ नेपाल भाषा साहित्य तमुजे यो दसिपौ खे छुदाइ तले डोलेसा साहित्य जन लखन लख जनता निम्ति सेवा यो जुइ मारेका थाइ छौडो साहित्य थो नाकं जको मखो साहित्य एक्सरे न जिमा अथवा जनता त ठेठे जुल रखा भया जको मगा इमता आछिया मालले रखा लफु न केनमा तका अयो लफु केने मफुपटी अयो लफु चुए लोमंगुपटी अयोपटी साहित्य त जिसन छखेली गाउदो अले वेको पिन जिसन सतान दैजुनाउदो छु साहित्य के ठठे मारका अले गुलिसिन दाइकी आ छिन्दे आठे चोसाला जी जुया मल्तनी छ अरे ढाइ पिन दो अरे जुया साहित्य दुने साहित्यकार पासपिस चुइ बले अब दन अठे मति भए जो पुरस्कार लाटर गाडै शिरपा लाटर गाडै अले समालोचक पिसन समालोचना यान दी बेले छुले
विचार पछेला बाला त कला पछि मोर गाडे अहिले छुले कला पछि रगा दन वर्ष टम हो का अहिले जिन जब नेपाल भाषा बोबो हुना जिन नेपाल भाषा एमए बना जिन नेपाल भाषा एमए बनावले जिन साहित्य कया बना ए ठोट हाउ ज्या जन लगा अहिले तिन जिन ठुलगा ए ज्या जनता इट ठीक एटा जाय ई लगे जिउ ज्या जन अहिले अठे ज्या जनता इट जनता साहित्य चोरगा ध्यान गमगा इमदा जाय सिनेमा वो सिने ज्या तम ज्या यान चों थन दासा अन बोइगोपटी छगु दसु दासा न्यावया दिसाले अन बोइगो दसु अन प्रस्तुत जुइगोपटी छु अयो दासा छगु दसु न्यावया दिता जि इनाफे नाचना छिता थो थुसी जिसा जिमिगु सरका लसुक स मेके तेजना जिम फुकला दैचन मखो अले छौ अंश जगा धातेना वीर पुरखाया पौरख नुगले थना स्वाभिमान या ढा बेका चुना पिछि नुगले झाबीगु एमसीसी है त खुनी मिखा सोया जन झेगु पुरसार्थ मैताया खगोलं केके माजिमी त सार्वभौमिकता मिमको छुन्न मोले तया थयो किसिम जिन्छ ठोबरसे हो हजुर नाराज नभइछ थोमे जिए चुइखा हजुर ठुके गु संगीतबद्ध जिटनका अझ छ थाइजी अझ बालैजी अझ तपिङ्क नगले थिदका चाहिँ फलसका छैन उके नीतिजी चाहिँ तमुज्याताका पी मालिक जुल हजुर ज्याज सब भाइनीको इन होय दुनको गुदु सपाछे सोयाचना दिपि सकल हने बहपि भाज मेजु पिन्ता दक्ले लिपा छुथेदी नेपाल भाषा साहित्य तमुज्याची सकलस्या मुन्ज्याख थुकी जनता हे ग्वाली है जनता थुकी ग्वाली रका आर्थिक जकमको थुकी भौतिक ग्वाली अपला अपयान चंडो थो चाहिँ तमुज्यायो छु बाला पछेख तमुज्यायो दबु छापी त निसे कया तमुज्या झाइपि पिने पिने न वइपि पहा पिन त लसकुस या त कन छि दाजुकिजा तके पिन तस्कन तलिन ज्या न्याब्ले ज्यासनादी अले ठो तमुज्या छिक पिसं गु पिने निना चंगु ख अठे मखुरका सिके त थनयसका जाया तमुज्या सोइ दिला ढासा अझ सेलाई अझ बालाजी प्रस्तजी रकाजी मटितया ठुसिया तमुज्या सो जाया निम्ति जी नाप्यञ्चना नापङ आर्थिक भौतिक रचना त दुठ्याका थुसी सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई आफै मुखो छिस सांस्कृतिक कार्यक्रम जी मुखो उकि चाहिँ बीच बीच मे तत्तेउजी वो मे त मे खेन छिकप्ने स जिमसा निने दत ढासा जनता त प्राकृतिक अपिरका जिमसा मटितया नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या छिकप्ने सकलस्ता लसकुस यान्छना हजुर एकैको सुब्यादसित यी ब्यादिला जानकारी ब्यादिला केही नीति शकुन्तला लगायत छि सकले थने प्राविधिक पास्पी अहिले भाटगाउँ टेलिभिजन नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या जी न्य नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या सुखरका जनता इट कनेट अहिले अझ सेलागुला जिमसँग ग्वाली फनेट गु मौका बिउ ख जिमे ठाउँ ख तया ग्वाली न फनेगु अवसर ब्यादिउ ख उकिया त एकको सुभादेश रचना सुभादु हजुर सक्ने भाषा मेजपे ठाउँ चपासे छम हने बहमा व्यक्तित्व अलि नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या मोगुटिया नयाँ भाजु आशा कुमार चिकनबन्जार जुया त बनाएको ख वैकन पहे ठुगो चिगो साहित्य तमुज्या छुख गब्ले निसे न्यागो ख छुछु गतिविधि ज्या छन अले ओ तमुज्या या दुनी ओ ज्याजो या दुनी चाहिँ छुछु जुइगो ख छुछु सम्मिलित जुइगो ख सुइगो नीति चाहिँ त्यो साहित्य सम्मेलन न्यागो ख तका चाहिँ खब्याको कुजुल थौयाको ज्याजो छिता गते ताल छिन सला सुझाव दस पक्कै न सपो तयारी तका पला सकासे मेगुवाले हान मेम छम 5 जना जिचा पाछे वेगु हेजी मेगु बाता कै नीति जिता न बायोनिको उजाम बिया दिस भात गाउँ टेलिभिजन सेचना दिस थौया तबा सुबह